Kwega ni wirigiro bwakwa nwithirite uri na Jumapili njega na rua tariki 21 mweri jwa kenda 2025 mbita wakabwe mutharimi ngushugiri nkatho ni bwega muno nundu gwitana mbere kurumirira Ameru TV amwe watwethia nyumba nteto ira iri na igweta miangatine mugongo jo Ameru kuma kireni kiriwe na kimoni moni. Thank you very much. Bitekeria nkumenyithie njira tukubanganitia kirimetha ya nteto twambiririe yegie kiuthurano ke atungiria bamanthegoro kira kikathithika New York ni muji jwa nthegoro ya Amerika. Nare Rais William Samoei Ruto, Rais wa Kenya hairigiri kwithira gikinye kiri kigomano ke nare jaraja karirwa ni jeiginya gukandana na mugaruku jarira ningi gutetheria nthegoro irashithirite ikinyilika kiuchumi gwikoria kiuchumi. Very good. Good evening, sir. Good evening. You are not in white today. IG, how are you? Asante sana. DIG, habari? Very good. Ana Masengeli, ujambo? Very good. Ana Kitio, habari? Oh, Mashuru. Very good. Ya ile barabara ya. Ile barabara. Habari zenu? Thank you, IG. Thank you, General. Thank you, General. Thank you. All right. Okay. General, nashukuru sana. Yes. Okay, bwana Dipu. Haya. Now tukethira tugie kuthingatirira makarika kuma New York kiri kiuthurano kiu kia barani marais na tongere banene kiri mathirikari ya manthegoro nara mantu nkutho mantu kathumba yerigiri kwarirwa hireo na gukandana na mogaruku ya rera ningi gutigira nthegoro cia kiafrika ira cinyilikite kiuchumi ni gucwa ntaira ya gukura kiuchumi na kiwiti na mbere. Bitekeria tutegere riboti kuma maturene ithuraniri ni Jeff wa Gituma naria akari kuma Muthaga ni wandi ya Mwangathi gicigo munge kia Central Imenti bashumirite bari na muthoro mungento ninge bakiroria matanekira bakuga ni kuthukanga kwa barabara ciao kiaraba kiolotera MC wa Joke Mugambi ni kiraba kumoria guciatikiria ninge gutigira na kwagirithia ugendi gukirukira kwagirithia nayo ni barabara cia matura. Nabwekuru kuma ntura ya Muthaga wandine ya Mwanganthia kiri gicigo mbunge gia Central Imenti ni baumirite na gwakia mwanki barabarene na kinya nkuruki kuinga barabara ni ara kinya borotithiritie kara thirikari ya kaunti ya Meru iretongeretwe ni Governor Reverend Mutuma Twaithinkia na MCA wao Mugambi Njuki nuntu bakurema kuthithia barabara iji twina thina ya njira nondo batwe kiguruge kigiaturikire kigiti iroje na tukugeria kwariria kiguruge kikiyingwe kana tuyethithirwe njira ondo bo muremete nonto batwe kinya sibitari ya ambulance yetu ne regweta iguru ria gutweka njira ni tweki sibitari ya Kaongo Health Center ni atwekere watweka kinya karabasi yongwa ibatu twathithirie ya community twathithia tumaketha kenda tuthithia repair karabasi kenda tucokerwa ambulance barabara ije ni nene muno yumite kuma Gitone mwanke akagwatithania wandi ithatu Mwanganthia Kiago na Abo Central na iturejere kumenya barabara ije ni county government batwe nande utigituma Kimeru thai uri orariku arauga kaende batwe nande twina ngabano mwega na ngabane ugututhikira batwe tuthoni no twinyaja twana tugwita muguo gwitite kura
tutemenya nandi ana babetu kuma skuru kaongo primary tukabaka matatia ni araba kuga nandi bathithitie maandamano na kuinga barabara nuntu antu ni bethirite bagita uturo bwao barabarene iji na mono ntere iji cia Kaongo na kiguru giki nandi kibagaitie au cibitari ongwa ikegwita ngari ithatu ngari ikagwana kakinya ntu bagwatagwo muntu bakatharwa bakaumira ndirishene na bangi bajalebera ndiagwira mwanka ndene kigurune kinyana baskuru ndabete skuru na kaciari bageragia kuja bakabagwata igita ria mbura bakabaunia kiguru ntu kiguru gikinene mono kinya bwitaga antu betu ibotaga bokona kiguru gikinene mono ikiende oja nithi bwetu aja ujo kwa utwanete batu ituriye community Muthaga na ntura yonthe twatega tuona njira yega tuthiriria antu nontu kinya ntuko iria murano jwari aja ngari ru murano kwa ikamatete muikia mwana antu ni atete nyangwa kugwa imurungu amigwatirira nontu twaneretete kugwa nyayo ngwa iromba riao nandi ni kiri MCA na governor kumira na kubathithiria barabara iji na kethira ni baremi kuthithia barabara iji bethere bakimichokia kiri thirikari nene kana barabara iji yetu gwatuikage kurema ni cokwe ki thirikari nene ni cokerwe thirikari ni tutegererwe kena tuthitherwe barabara njira cia tu ciathukangire buru matane teja tu yathukire tutejerwe nya twana twejerwe twana njirene nontu njira ngari tiumba gukinya inya bonda tiumba gutukinya cibitari ntukwena aru atuthuri tukiuga ituthithirwe njira iji thirikari yetu njira iji yetu nontu tugatura kwina rwimbo rumwe ri butitwira niketha bukure mwane tukanenka thirikari nene turiromba atiri batu itutegerwe barabara iji yetu turi arimi ituendagia eria marigo itugutema tugigagia thokone irio bietu biaturimaga ta mpempe ibikwijuri marori ende njira tutiona ngari itiona kwijirira bakirikiria ni baugite okeja kwithira mwakene jwa 2027 jugakinya barabara itithithitwe rukiri gataitire bakethira bakiumagara kuringa kura cia kwania MCA uju amwe na gavana Mutumanto wa Ithinkia na batu toriwa one time na batu na toiwa batu kuma na arua tuthikirwa tuthikirwa njira ije tugakira tukendera kugita kuminga kwetha tutethithirwa njira iji bonthe kuma kinjuki kuma thirikari nini witia kiri nene turiuga one time bwinthe one time turi amwe na one time bari kuthithia kura ciao kai cietu twauga barabara iji yarega kuthithwe ingavana na njuki twauga one time ingavana Mutumai one time njuki one time thirikari ayundia one time nkiripotera Meru TV mbeta Jeff Wagitumam tutegere yeige urimi na ria sisi wa urimi kiri thirikari ya kaunti ya Meru Jenaro Gatangugi akiariria arimi nteresha kebolene ni wandia mbeo gicigombunge kia Tigania West na oritie arimi kwithira bakiuthurania kiri ikundi kenda kwithira bakigunika gukorokera mitaratara ya kithirikari ariti ja kiri mubango jwa uruguria bwa sako ya arimi turendo transform wondi chietu chionde chia yukenande political wards, political areas, ituweke economic zones. Kutuweke mbeca iria irende kuthashia mutindwa. Ira irende kugairwo imutindwa in governor. Ira irende kugairwo Nairobi in ministries. Ire gairwo aja uju kenda tuweki ngaraku. Na muka ya kuthiuruka ndene Kenya. Tena aja kinya gwetu na aria. Uriethera tuga kurita ngugi muno ende wenda market ciao. Nyomba ira ciakirwo tene cia mabati ijare nya renti imakatema aigwetu aki ibukumea niki no ndu we banki ira wetaga imutindwa karaga wetu moromo twita ngubu bagute tonga bikindo kana mutindwa weta wanengerwa mbeca wa yukia ngirima kana jari kana yukia ngirime kute mbere othiuruka ukanywa chai ugure marigo jajara kuone kurubara benda jo ucoke ugure itwindo tunge market mbeca ciatigwa ku no ciatigwa no kana teu lakini ukaja kwethirwa ciatigirwe aja wejo ukia mbeca ara ugatonya ara utiri ira ukagura chai au ugeta mbuchari ara ukagura kanyama ugeta ara uroka au ange ukagura soda mbeca itakuthiuruka guku ukona uri gwenka akuhakikishire bo ntikwari orongo
you will never get any support from government if you are an individual. Ore wenko mtu kiumbe utukio kona. Dirikali ni kuandikia mibonde through system wetu kiamis. Ile system. Tijedo agripreneurs baraja na kuandikia tu. Nekenda tukidiria madhabu. Jaba taraisa, jere kwagira gwaja tukamea bantu turaremi 400,000 kana milioni ng'anona ene award yeji. Nakio gishangasha kinene ni gikujiri baibario kiotene ni kumania na nkujanyisho tongeria bwa Njuri Encheke kaunti ya Meru. Nkirano gatigati ka ikundi gitongeretwe ni Linus Kathera na kingi gitongeretwe ni Ramu Okathata. Naria nyumba ya Njuri ya baibario iri ntere isha kiotene ithirwe kumania na ndwa irashithirite igitabarikia na kwanda miri gatigati ka ikundi bibiele kia Kathera na Keramu Okathata. Mukirion Kunje na ribotia. Nando cia Njuri hamwe na kariba ntura ya baibario irere kiotene setete na mbere ara kinya kariba kontuko bambere kwethia bakithi nyumba ya Njuri ende kariba ni bataririte na kuabo itami baithiri nyumba ye ni kwethira Njuri kontuko ni kubathangikia kubasuna interview na kinya classmate nabo kuma Njuri Kuruba Njuri ibaumite ibakarite o akuruba bai ture na kiotene ibaumite Njuri yanke na uri namba no ntwa gwethura kuruba Njuri bakinyite antu kinya kurita ana ba miaka 20 batina aka obarita Njuri na tu tokone tujillegetu no ntwa gwethura no ntwa gwethura lubeta ire hari kwa Njuri ni angirwe kera munyeke atiwa na esonge ryo kwata ni utura na wethiro wina kabuli yaku kana kore akantu gaku akuthuluma kana akuthanga kendo muringa kendo rirwa ke agoyo kathitanga muntu a Njuri namba bigibigi ba ng'ombe uyo bibi oyo kathitanga muntu a guyeta bigibigi wa murira akauma Njuri antona aki okarira muntu akauma Njuri onge aguya ng'ombe oke agotweka ing'ombe guothiete ko kwenda aki wonera age Njuri ake watuyo wa murira uma Njuri wa murenya ngiri mana leo ntobo gwethira omuthogererie to no mwita mama ni mugoro Njuri ende bira tumeya tongana tore songe katute kwenda gwethira tuna Njuri town yetu akiotene kenda town yekura agoro Njuri botwanira agoro Njuri abore penyanja goro street ine agoro Njuri bare ora na bakora town ni wegereta ngwe nkuo ka oro no ntogereta ngwe nkue town ni wetha tamugo ku musie Njuri ega ya kwa tuka Njuri ne kwanire Njuri yogwambilira kwaku bakoyagila ku mainga na bagenga wasukuru Njuri ingete gila yaku watoto nyeleketa kabisa na bana bado tena miaka 18 tena miaka 16 bana toto Njuri to kwa Njuri na to ase imbito ana toto ta skuru toto ka bato toto ka Njuri bito kamboi ka morozi kana igaliti Njuri ya baibario kana katego miaka dewe androna madena gentora agona abatoro nyamaria nyagoro Njuri no nyamase pio inkonja kana mpio baina ramo Leo kire akuruba Njuri bakumantere yu ende ni baikanirete bakwabo batelazimitha sekinya mwana uri kutonya Njuri ne na batenyanya sakinya muturi ko na bakionania mno kuolotela kiara mukaririte wa Njuri nwele Linus Kathera bakiwate makarika ya kwethia nyumba ye yakarekete ne kumania nawe nonto Njuri ya ntere yi teyo ende ne Ramu tubauka ba utumerwa ne timu erenge tokorwanio ya Bakathera ire saindiera etena Ramu sababu ira bakwaria itiani nonto bari watu ritatu ana Njuri batoto ritatu ana Njuri toritanto bana na Njuri bonge batwe tuteba Njuriera nonto mubaka wartwere wa Kathera egita rera ya na arakana kinyethe komando akiwa atewe ka ithene Kathera nonto no mutetherie komando tithe tukayokia tagaria ra Njuri Encheke oya ura twayokeria nyumba ire inge cia ethwa cia mweriene miori na thibo itwayokerie itagaria ri ng'anu
ririritie antu muno ithitu ba ithiti ni banjoni ba komando batongozi ni mukuru witwa Kathera umora tukuranwe abakirwa na Ramu karia icamanio omeru yonthe ingwitikia Kathera no na ndiru cionthe cia kwithithia nyumba ucietu no ntubwa kwithira batikwenda ngwataniro na Ramu kumetikira kiari na Kathera kiayukirwe ni Ramu ku ngwataniro twayukirie tukario lazima no njuri tumera lazima batumaira uma ndu yonthe yumanetie uko kwithithia nyumba ucionthe kuwa ciethitwe ndu yonthe ni Kathera. Report Ramiro TV kuma Baibario Kiotenegebe Central Beta Mokiri Onkonja kakitini wakau kari kuma mukuthuku ni wandia muthambi gicigombunge kia Mara ni bashumiretie akonania kurega kunganirwa kwao bakilalamika ni wamba gutwika gutabarikia ntere ningi twikite kironda gia nkuji na debogite ningi nshobi endege maturene ni nyangitio toro bwa baba ingi muno mbeu mbithi na ndini boritia tongoria bao na ningi borisi kumatia ndwa ya kuthiria wagibu bwa ukari ningi nshobi endege maturene ndagara wa igona na ribotia akari baba mukuthoko wandia muthambi gicigombunge kia Mara barithete bakugi wamba gutabarika ntere ino umane na mbio mbithemba ntere ino kuria mwikuruta wira ya mukuthuku tutina security mbega nontu niturire thina guku tantu kwingi ndajitwe ndatonya nyomba ni ndonire antu maukite kumbia muthenya personally kwanurirwa nguo mbanikite rurigini wiukirwa into isiko thani ikombe kumenya into yumarikia kwithirania kethwa gwikuma kuthima kendia kana gagwe makuthima gatumira moene lakini irethiranwa especially into ya kizen gatuge suburia isiko thani ikombe yu ntikomea kethwa gwikuma kunenkaniria gukendwa nguo cia mwiri wethirwo ina jororigini woborite ikanulwa ikathi na ana baba bari diba kayukia mburi ya mukuru ena miaka igana kana miaka 90 nonto ta mburi ya njie marukirwe ne yarirwe mburi ya mutweri site ne yarirwe wanja githika mburi ya mange ne yarirwe mburi ya ntwaiti ne yarirwe nkirigara muno na niyo nkyoria antu ana bau nkebauria tonto bukodi kugwe motu kuri gakwenya mujoka gotuko na barethi na migwe kuyewa otigelo na toboso wake rwa iganyomba ne tukamatirwe ukigwataga goko ukigera une kadire leu ntiko ligwa rwa tugatindaga muje tukaria kurio na miondanga na mawilani mange nikenda twikaragia into bila turithitie otigela kaburi yau leu nkauria atiri tukalala nkinyo na mburi nyomba antu betu gaba kiwanja binda igwato wamona ndawa jakora bibi tabareketie ntere ino bakebi watata ko kumaka wamba bobo biwunge wa mandawa makorebia ona gwata mabangi mau maingete mukuduku memo magilete mukuduku kula kana thimbere untu bwa itumigeke ona bo araidi baba ulaidaga bategumbaga nonto ne bakugwata na njobi tengino na bashibu bagwata badinwe naria achokia njara mwenu anyuma akarekerwa au ona teirwe kula bateranitie nonto bwa itumigeke gucokia njara nyuma nikugo gutocoketia nyuma muno nonto uwola batere kuthomithirwa na aria mbere atikinya gerera kanyamu ukigerera ni kadire ukiswaga suyo kigera une gekirwe goti ni kadire kunywa nsobi kento kile gitombete twaga insecurity ni nsobi tugekerwa neta sabusibu eja gwata antu baba bakoruga nsobi nonto ne bayije kene wega mabadi bayirwo na umbere sibu akiuma na wakienu kana badinga tire ne barekirwe ne balutire ongo na benuka leo tukaligwa ona nikenda tuwerwa na sabusibu beto batekomba koluta wira kaba karuta atia kero bateko gwatanira na bale bakwirira bale bagwata bandiru nabo balirwo nao sabusibu agekinya nieno kile kaira kimurekagira na kero mitongi neta magirwa ke manuka agwirite nge na matangi akerekagira sibu leo nkondala ile yankona tawirwa wano nyuri ono ntu mutongorio lo lego lwakarega kumba kiyo jonge
gutendwa kwina wega noku agende bakiromba ndwangichokaria kuma Ntareno kurikithio karia guntu guku mwana gukanana na Nchobi ndagigwatho wa mwana ndawa cia kurebia ndiromba atongoria betu kuma ba chief sub chief na ndisu wetu batwiukirie itagaria ringi ria guturetera security ya kwigana karibu natwi na ria kaomba gututetheria nontu niturire thina nitunyamarikire gutikuma garoti omba kuma mujuthio na mugundani kana uthio nkinya kioro ugatonya kioro kiro kethwo tigite nja ukethira gikuthi ni ndiuga niturire thina nitwirwe na gwenkiumbika kethira ari Nchobi ta ikureta thina please tugeria kuthirerua jio kogu abantu babe to batorindagira security tafadhali turaideleria ni mtu agulaka goko kaeta kau agulaka buli kaeta kau atha ikirau katulala genjo kawaida bula ibatie kulala nikenda tugekala na thayu into ino ndauga tuongererwe security edwere nyinge na nikenda omba kukaba mauntu mama shabusibo na masibo na ba shabuelia ntekwana bakiomba gukaba nuntu nabo no baria bamenyerie ne bamenyerie gwikira njara mu kwa nyuma na arekirwa yu alitiga kemionago na Nchobi sibo na shabusibo ae na mashabuelia bau barutiranagia wira nabo mara kaunti ya Tharaka Nithi nkiripotera Meru TV rito kambeta ndagara waiguna na orera riboti uthuthuria yonanitie ati Meru ithirite iri na kuongeleka kwa makarika jandwa shake mushi amu ritwika itu ririru rikwanganga iguru ya mugongo na ndiandiki banteto kuma kathetuka Meru ningi bari na ngwataniro na atongeria bagi siasa na atongeria bangi mwanya mwanya nibetithite na mbere mutaratara jwa kumenyethia na kuritana na yaigi mpanga ya ndwa ciake muci bakiaria ni boritia kari kwithira bagikinyithia nayo ni makarika kana riboti cia makarika ja gituone kia borisi na kuthingatira yaigi mawatho gukinyithia ikongolone bya kiwatho indi ti kuthiriria mantu ome ya makoti riboti ya Mutugi wa Kiambi. Ni rwiro rukubanganitwe ni ngwataniro ya andiki bante twaja kaunti ya Meru jayo Meru Press Club na mworoto jwa kuruguria kampeni ya mwaka jumu kuritana mwingi kururia ndwa ciake mumbere ja kaunti ya Meru are kuringana na mukarigito wa ngwataniro ya David Muchui awite ne bonete kuri na bataina ne andiki bante to kugwatana na thirikari omwe na ikundi bite bya thirikari ni kenda gutethera ukana na kinyamara giki kiria kiete mpanga kiria Meru. As journalists, we are coming together to bring stakeholders together to discuss how can we solve the challenges that we face as a community. Wakati tunaenda kule mashinani, tunachukua zile hadithi. What can we do to reduce these cases? Because out of our interaction with the government data, with the civil society organizations, we have discovered that Meru is ranked fifth in terms of teenage pregnancies, the cases of sexual and gender-based violence in terms of defilement. Aria kuringana na uthuthuria kaunti ya Meru ni kaunti ya ithano kiri kaunti iria itongerete na makarika jandwa cianja na kinya ciake mumbere rwangi rwa ugambithania rukiromba gutigira ni bakujukia kagita gaka ikuthiria magamba jaja aria nabo mwingi barombi kuringa riboti kagita makarika jaja ja kujirwa na nkuruki kwebukana na kuthiria nteto iji gukurukira kwarania kana alternative dispute resolution. There's widespread of complaints that judiciary, they delay these cases. So the last time I saw the Convention of Women Against Violence, they said since 2017, more of the half sexual offenses are still pending in court. So please, we are calling on the judiciary to fast track these cases so that justice is served. You have already established that indeed there is a delay, and we can help undo, that delay by supporting the courts
ensuring that we are creating awareness as you are doing here, ensuring that you are talking to the communities so that vile tumeambiwa the witnesses can actually come to court. Rombare une kuona ikundi bibi bionze ne bikuwatana ukana na Kinyamara giki ararwangirwa gambithania kinyaru itikerite rombare awaka koti ya Naja kaunti ya Meru nikenda gutethera ukana na wenyangia bwana banini kiwendo. We are really trying to ensure that justice gets to be served for every victim of GBV. This is not for county government alone. Tuache mambo ya blame game. It is not for the county government alone, it's not for the national government alone, not for civil society alone. Hii ni yetu sisi wote. A question about the children's court, nishafikisha. I have already asked that Meru County is asking for a children's court. Within 2 or 3 weeks, I will be back here with the NCAJ team, and we are going to discuss further these issues. Bango jojone jogwetu embaru ni atongelea omwe na ikundi mwanya ilio obishi ya mwanini wa Rais Profesa Kithure Kindiki, obishi ya gavana wa Meru Mutumanto Ithingia, mubunge wa North Rahim Daud na Bangi Kadhumba. Kiripotera Meru TV Mbeta Mutugi wa Kiambi. Niyo ripoti kethira itumilikilia yarato kumanganiritia kirimeda ya nteta cia Meru TV Mbita wa Kabwe Mutharimi kuma kireni kirwe na kimonimoni. Thank you very much. Amwe ni wotwethetie nyombe nteto ira irina igweta miangatene ya mugongo jwa Meru. Inkwendere Jumapili njega.